Орта Халама районун сылгыгытар орта сколатыгар әбі өрәқтәһіңе бір сүрін болғым тоғырулар. Манна 5 қайысқанын барар үліға орта скола өрнәтчілерін сүз бірген қабылдар. Александра Хабычарова сырдатар. Сылгыгытар орта сколата күн бүгін ағуан төт өрнәтчіләқ. Манна оталанын арыйыға, жоғырын сайын арыйыға өрәғы тағанан барыта 5 қайысқанан сүрбе 4 әбі жарық болар. Оны bu oğlar kururuk koңоролларын тахынан эми bu kenelер жогордарын сайыннар арыбыт отор арас конкурстарын табыт. Опсай сүз бырыгын ахваттактар оğlar арас жарыктарга видеого төрттү эңинде kururuk халжар оğlar баалар олабыра жарыктар арас болар. Бу великолепный век комик сериалын геройдарын Кирилл Винокуров оңорбут 10 класс өрнәтчите үксүн пластилинынан жарыктанарын ордорор эбит. Бу кыстара Михремах, бу Султан Мамата, Валиде Султан, онуте бу эмерситтере Султан эмерситтере, бу те барыта иливине эмитемин, оңорбуду. Пластилина бу иллен кеммер оңорбуду. Папия машаттан куклалар, арас паннолар, онтон да элбе хоңохо коскола көрүдөрүгер бу курдук быстапкаланан турар. Онтон мусустарыга Александра Евловская атын сүгер бу үйерак кахата, ау 15 сыллах жохуну бүлөйін белетәри, белемнени манна, сағаланна. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Орта Халыма.